timine ne tena ya anche ena menyem ye timenyem ye manka nchiro obia ana me call me nanam ho osunwan ti me call me nanam ono na papa frɛ me nana ka jense me menyem na medwane aba onti se me nana emusa mbe makora me ne nyem nyesa me nana mpam me man ba bia me fam nfo se bonu kura yekulam na me se fie kakra ba atwam yi na me ko school na mu gina JHS2 ti na me ni boy bi na net onu onu ye nzongoni ti me ne tena ya eche teche na medwom muka se nzongo fo kra de so no mo tenana no mo wa ye kra ne ye omo dia ye mfa ne ma biem te na misa ko mihia boy bi ono so de tike ti mihia no na o ka so pe mo bet one me betena na muka se ne se waka dia ene ye mate because mini we be wa o mbeja kra na ma ne de ene ye meni asante ni mom ebe de betena na meni boy ne tena ti meni ne tena ya anche ena menyem ye ti menyem ye manka nchiro obia ana me call me nanam ho osunwan ti me call me nanam ono na papa frɛ me nana ka jense me menyem na medwane aba onti se me nana emusa mbe makora me ne nyem nyesa me nana mpam me man ba bia me fa no na me nko ti me nana kan nam kan se o na me ni boy bi na net wo yunzongoni ti me ya bob be ma na odin komsheni e ba chan ti me ne tina ti me ka che me nanam ana mka se min bet minim se nyin se ne yo no ana se tiki na because minini jai na ancha mbe fa we ana menyem yenti minim se eye we ya na se we nti ya na na ka se me de memmala na de ebe ka na me ne papa momla meka ana me fa ka na mba ti me ba e no na papa mbusa na me so mini komsheni ana enyem ana ye frɛ boy no na minim sister ko hia boy no ewo afijasi fitem ana ye ka na boy ne ka so no de enyo onwa because mimene na jai na makon ma sabe kan senyi se memenyema on de enyo no me na enyem ana tike no so ka se sa de asenye komshoni no ana ene menyem dia ono beje nyinse no no wahwem na se school kura na awokon obejai na wahweme akofi semewo no ono so wo SS2 ewo dade ase no ono so jai school SS2 tike no na komshoni suka bet no mu nyina ye na mfo no mu ti bet na tike no na ekɔ school o dade ase SS2 ti o ka asa no ana edu anwume na komshoni ne bra mu nyina ba efie ene ba nte na ho ye ntokwa ema abufuo sa na tike ne ka se on de omu nko no beje ahwe ana omu sa tu ka no mu koi ti ho ne ya anti hwi biem tike ne so ameka hwi biem we ne so amabiem ana mi sister madam for back bo ton boot ye fe na aso ene ne bla no e ka se obeje nyinse no no ahwe me amama wonya sa onim de achebe bia na makofa aduro na manum awunti say ya onim sister mo so tie na ono mo ye na mfo fititi no obehwe me ebe boam ne ne ototo onkla ho nioma me ko hospital bibia na bla ne ye ti bla ne bo anam ka se se ma wo de na akra ne ye be ma na bo bla na bo am no me de akra ne beto no ana me de akra no eto bla no ana ye frɛ bla no eba efie ne kan se de akra na tununtu osom ana osom se de akra na to no ti ewo ma me ko weyin obia ma ho me ko weyin me ma me ne bla na ne sof ma me nana ene ono so ono omo ana toto me weyin atane akra ne bibia na me de akra ne ko nti ye ko weyin ba ene yi na me de akra ne ko na na ho ana me frɛ tike ne ka che ne se enka me se no kroma on top pampers mem na akra na ko toilet egunu mi su miniska me de betobi na o si wo fie nti o ba sesi a me ntwen no to oba no kuta pampers half ene o de bre me to de ba na MzGee na me ko fi na me kan ma me se oh tike na atop pampers ida ba nti mi sister panyi kwa no si you said o ex father na ato yi pampers ida bre we de wo da na si o ex father o ka kira akola ana akola no ejinti mi de ho ne ye ni obi ani asem we ya mabiem ni nti no tike na na ejoye nti akora ni so na me ko twa ni photo kan se matwa akora ni picture nti o ma miska na me mfa nkoje ana o diska na ba na nkoje no na sa akora ikura de wo sam yo na nti ka de ne kwa komo obi ni nti wo mpami ana se wo se akora ni de ya kan wo se na sa akora ni de tike se akora ni de wo sene power na kede ne kwa mo konsheni no ti ya bodi no ana tike se hana nti sa akora ide oseme pa na nti ka de ne kwa koma komsheni no na nti wo mpami ana wo mpami ba na na nti wo ne manma na de kwa ko show bi se yo no anam se mi minim because minini jaye na acha mbe fa na minim ti mi hu se yi komsheni ana se ye wa ana eje ye na me dem ne ne ti ho no ma nti anchi ye ka se nwe na mfa se ye do ni ma ba be so nti ni ayi ana menyem na chi
ana me timinyim na chi na me sa friends dia sa bani o na first one kura me nya boafo na masaba me no so won de wate waje TK no me ni TK ne sa anyim panyin na chi ana o ka se maka che ne se menyim dia ne wate obeje na me kanti me ka kire me maame sof maame no ana o ka kire maame se ne sa de a oni me maame be ko boy ni fie TK fie akoka kire o maame se sei na asan ba o ana one sof maame ne ko nto mo ko ya feze mo ko no mo de ake panyin ne ko ti maame ni hu akola no o free sister bo no ai fro be hwe akola ide wo se hwan ana sister ne akola ide wo se TK o no san so se TK papa ana omuka nto me ya no maame ne se on de TK bo bebusa ne se ya fa se one me na nyim ana na o maame ka se ntie enko next week biem no yen sa amla no magimu mu aye ti ye du mi menda no na maame mo sa ko na maame ka se obusa TK no se ya ampa se one me ne sa anyim ti on de waka wate ana ye nti eho mu no obra me 20 cedis faize obra me 20 cedis se me mfanto ema panyin no ana obesa ba biem ti second oba na obra me 50 cedis se me mfanko to akra ne ho neoma ana me de koto roba edwale no wom ene ene kra nso ene ye na nti wa fa biem ama edi be ye beka ye ma wo no sabre me 50 cedis se me mfanko to akra ne ho neoma enti ni Saturday na wo ka me ana me koy enti me koy ana me ko nti say 50 cedis no de ma fa ntɔhwe ne ya enti Saturday no ana mo ka so mbeyi mama because me ho oden bibia nti mbeyi mama ba ana ye frɛ ne ka kye ne say o mu so mbeyi o na aka ni base a ye betwiatwa me o mayi yai ana o se ne me maame nkɔ o maame nkɔ kan kyerɛ no ti maame kɔ o maame no maame so say ane ne ba no eni hɔ no ti se ne ba na ka onu so oni bi wɔ hɔ nti ye mpa bosi amfa ntwia na ne ba na anya adwuma fa metwia ana ye na maame so on de me mfa se sika na kam de kɔtɔ akora no ne ma ne ma ne mfa ntwia ana ye de twia no mu yi ye to mu yi ye na eno de oba ohun nya sa ba be fa ye de ye kofie to de ye kofie no ana o ka kye se okɔ akɔpa adwuma aye na because say ka adwuma no o nheda nkɔ ayinti no wanya bi no okɔ ye na wa pesika bana menya bi de atoto adwane de anya nfu so ama akora na no ena okɔ wa ama hɔ ada ne Sunday no ba hɔ no behwɛ ana still sika oji no woni ka ewura hɔ no ne nsanka ayinti no me de minya abotre obeblaze ka na msi onto okɔ no wansi hɔ biem Bible so me ni onu on flame onu on kan hwe ni sister ko ni ma ko school bo new generation ko hia no TK wani mu ni na obi a oba wo a wakoyi na ba fie na wo kwa abo enu anu no ana oyi 10 cedi e de ma mi sister ne se won fa mbre me ana mi sister ba no ma ko hia TK no se me fa we mbre o na me ka se nti efrim le tintin ame wo ya wo wantwia hospital baby a wantwia na mfa ne se sika na wo de ma me se mfa nkoto to anu bi na de twente no kra de e na nche na 10 cedi ne to ba ma wo 10 cedi na wo de bre me ana eja meje nti me de mbo mani ana mi su na ma me se won de anya hwe kakra obenya bi ebedi na eja yete won ma won so ameka hwe nti me be ko we na me frɛ ne se e se adu tama me ko we akra ne din ene ne neoma e na okoto yinkura tadi bi togo maybe miensa togo ndiama togo meni bi no togo me eno ni atade ben aye se mvan se bronya atane kitinki ni di ni togo me sa no mo kam je se togo made ayo enu bi boy ana to miensa oye ni ana kokko wanye wo mu wunya bi wanya kaka so abre wa wasa to di togo me boy ma sa no mo fe no ko na wo boni de mu ta se o ka se togo made enu na omunyum so de baaye no ana onini sister ana de baaye na ne nanfofo bi kan no mo baaye to ma na ma ko sorry ana me Jane tade no ana pa boya ese sosu wom ana on de kan no mo de sosu mienu kan ho ana mo de baaye kese me na me ye miti o me de me de nka ho ana mo de nkra o de akra ne de ne baaye si ade chin ukua da ye ko we yin no ana me friend say mi ko we say n bia ya tene ne hospital mu emu twinti no me se na nka o me fa ye no fa ye nko no say bia wo no on treatment wo frɛ obi amana ba fa ye de ya na msi o ne ye ko twen no frɛ obi ma ne be fa ye ko ti ye ko ya ye ba no no be hia no de ye ba afie o de ye ba afie nso bia ni wo wansi wo biem
ameka hwe ti ni sister ya o se yembre dwaben na ode yen kɔ ni sister ne ho dwaben ye kɔ anwumre no asade yaba ana eja ye ti wonum ti ni sister na ni sister se me de me mfa ne se ye nyina ye nkula na yakɔ hia ne ya wonti babu te do beka bia na ma me mfi na me de me si abote na me de na me mokra ya o me so mo de na ekɔ wajo na me se me de me nkɔ mo kɔ o ma wajo wura na ka so mefrɛ me mra na me se me de me nkɔ because enipa no o bia wo de beba ana ye se adwuma mu nyantie de o ma ye nhwɛ ne agya ye ne ntia na me de me se defend kra ma wo no me se agyanti no ma me frɛ me ka che me se me ma me so mba me achitiki o na me se o mba me achi ne ye nchi no because enipa no o bia o de beba ama me ne me ma de ye di ti on de on sa na me ne ma me na kasa na agya ye twa nti ye de ye te aboni bia ma na sa me sa ne konyim de to so miensa me ne koto de me ne nyim de to so miensa me nyim na me fa ne se wo sa ya dai esa anyim de to so miensa me pacho bomodia na ye to so bra Facebook live me so bomodia na share 2022 ye fa sharing eni agrokra enu nti bomodia na share program na maye Facebook ya akoma 87.9 FM akoma 87.9 FM share maye kosoa na share na YouTube so na so mo share de maye momodia na mo share maye pa TV no Onia TV Adamu live Onia TV mon check mo sound na emami adawroma me nya mo se mo me play the sound is not clear Onia TV mon check sound no emami complain no gu so da eba na Kings TV so live Odo TV Star TV Papa B TV yo say Chrome TV ai Papa B TV so live na just wo hwe no name on Facebook no YouTube no momomode ana mon share maye once yakwa nyem dia to so miensa Mamba shine. Yeah. Masako ni. Hana. Ma. Miensa. Ba shine. Hana no wo Bible mu no de ono kra wa bra yansa wo nyaba. Na wo de wo na wo ne ya de be ma ne hwa wo awo mu kom nyinsen mu kom nyina no wo san ne nipa foforo na kɔ wo miensa no. And the same Kwadwo tike. Ma tike na msane ne ho. Tike no a. Mamba shine. To aswe. Ti na me frɛ ne sɛ ye masanyimo no se won de akra no enye ne ba we di esamanyim de a enye ne ba na enye wo ba no hwan na me ne nyim because me ne wa wo first one sense ama second one na third one awsenye oba ne on hye me ne ba no akra ne papa na me fa nkoma no na ne asem fa na asem nko na won hwe mienu na o maka no na won hwe wo eno so me kan ya wo sida ti e ho no man kan kyire obi a man kan kye ma me se me sa ne tike no na nyim because first one one fi na second one na third one masa be ka se me sa na menim de papa kula obeku so fo ma me na no na me ka kye no so na bibi on na me ka kye na obi sa me sa ba wa kan no kura na me se ma me ni boy bi na nyem na o se boy be me fa ne nko boy kuro fe na me so wo ni ha wo tu kwan ko ye adwuma o ba bi nti o ba so twa nto kire no na me so o ba me no me no nyina be ko nti da bia me ko ma me ne ho a no obusa me o se ba wa ka kire me so ma me o ba me no be ko because na me slow na ye nti me so me nya sika nko hospital nti me sister na sa atamo ye adwuma ne no no na toto nkura ne ho nyoma me bibia na wo ye ma me call hospital bibi bia nti me call hospital first then om kaya me say om be mami om be di moja be simi so moja mienu ti me nko kan cha me maame mo na ne se ba be to so ba be twi bia mami because me ni moja ba akokoro mu nim de e bia ma awo me ne besie ti me nko kan chom na me simi so a be ma me ka cha on se enyo me ne nanyim se so hwan na me ko bona ma ne se bia me hia moja na asese ene me so me ba ma ka bibia na me ja hospital ka na to hospital mu ho na me ba fie ti me ba na ma mbisa me se wako na me se an man ka de si ya ankyere no ti da bia no bisa me ko hospital me se meko me ya ma ne ko a me nko na matena fie saa enti eda awo ka me no na nyankopɔ me kwa asɔre e wo gidi mia na mutumi sakra ne hye me yam nyina na wonka na mutumi se ne ewu na mewu because obi amakwa ya kan se moja ba kokura ni me ho de na mia mutumi se ewu na mewu ti me kwa asɔre na sɔfo na wo bɔ mpaya ya ba go bɔ mpaya wo bi sa ti ke se wu ba ware foforo de
man musan because na me friend a onfa omidobi so fun friend a o te me kasa na wakate no because o se akra na nya ne dia no nim se bia me wo be man na say ti no se akra na nya ne dia ti me kwa sorry a mo bon pa ye pon ye na me hu say like after akra na keka me hu say enso bi eba na me say we dia me ntia ya ma wo mienu so me tia say because obi a moja nim ho de e den na tam because na me tam okura me nim tam am de bewo na wo nko hospital na me nko ti na me nim tam am de bewo ti me ko fie me ko senso dware na me tewa ti mpanyin no ne ketwa ne free school ba na me da no me abawa omo susa no mo fa abawa mo mfre me ma ti e no say abawa ade wo yare ana ma me ko fre nana emla no me bom pa ye ma na omudi mi ka no mo call sof maame no mo ko friend but sof maame ni hu so ma ba no abawa kwa do be kom na ya awo ma nka me hu ankwa no kwa de bibitim maame tu mi ka na me nko no obi so aba ne nchen one ne ya so ne ne oja no ni nipa ni nyina dimrika ti maame ni duku abo no kura wa hu ade chi no be hu ye hu duku na de ko maame no maame ni dimrika oba ho no ba bia won so ni krom no ka bia ni hwa e ba ho no se wan fa drop ya ma ha wunya ka bia fa ene maame ne ba no se rade jimio ne maame yi bom pa ya ne ne tata mi sister mu susu wo krom ne from so mo fa ka amla na because dia esi no omu nim se omu jami to omu nim de ebesie ye from omu to so enenti ukuno ma se me fa na won fenti mi kwada me ye majo se me mfra no ntimi wo bie ma ene ne ma no me hwe omu me de me ni bi ntimi mfra no kula ntimi kwada ma mfra no ntimi am ne ye ya me se ma kura na eba na ma me na woni ne ebo mpa ye na oba bi ni se ene ye mama ye ma ne na fom na won we bia na watimi achim ne sa wo gina no ye bia na kura ne ba ye nim ne ma me ne de me to fom a ma make us me chim ya akra no na da fom yi enti wo fom me wo fom akra no to hini fa fom hini fa dem fom cement so na abaya te san yan fo anko hospital ba sure dem am wo anko wo wo fie dem fom wa bra be na be ma no ono wo dan wa do to fom ba sure dem wa do to hini empaso and wo gi ni feelings and wo do awon de fom ba chan to aso ana mo ma pay for card bi obi anso ni ho obetwa akra na fuma because so ye nyina obi ani ho a ye doctor wo hon man na se nurse obeye binti nurse ni bi ben ye na ne omudimri ka kwa frɛ no na obai obetwa akra na fuma no bi sa me se ma pay for card na me se me call mo so be ma me moja nti me de me jai kula to na me ba fie na nsi wo biem ana o se ne ye bibi betimi asi because o maka say no se ya fa me ne akra na nyina nkwa o munim de besie na nurse ni ne kyekira akra no ho ana ye de akra ne call hospital mo te kwa no mka no mbisa na me so me ba no me se no me card ne kro mu hu because me ba ho ache ansa na nurse ni ba kokọ hwe ya no ha na de ene me hu wa ha no me se no koyi baaye ana mo de ye no mka se ne yemfa akra no ko no mbisa me se me wo na me se efie no mbisa me se fom ana se me wo ne to ade so na me se fom no me se no munim adokra e be ya akra ni so mo je ya to ho kra na ni di be omuji ye kofi ada na me wo nti kwa meme adwada na omu yi ye my bai mudi nso si akra ne so ni nyina so ni nyina achi nyina ye frɛ boy na wo mfa ti ade ye ba afie no wukara na omka asem nsa mfa akra no emla hospital base nya wantwa mi sister ne betwia ti kan twia wantwa mi sister ne betwia ni nyina no osan han ka na ode ye ba afie to ode ye ba no wukara na me frɛ ne se ti ke ma wo no se na ofa na me se afi de obefa na menyim ya me frɛ wo no aka sɛ nya wo na frɛ wo amfrɛ me biem enkra me enu so aka ne so anka be mo musika ko school no wo amfi obi a mo school afọ mo ko to school me sister ne do mo ko to school bag o mpabo school atade ono ane pam de ma o mo ana mo de ko mo ko school ano asa mo musika na me ko ti anka ti me ko ti anka na ama ton na menya bi o mo ko ada me sister nya bi na me so me de ama o na mo de ko ba traffic menya 22 years abra we share ticket no nkomsheni no na wo fie sen we say me share no na me wo be 50 ambeko 16 ti me wo na wo say 50 ambeko 15 ba chan 15 years ba cho me say me ne try fa say me ne try kura na me wo baby a me fa say 14 ana because be ni 13 and 14 na me wo 14 ana me ne try anti me nya you no na me jati me wo me first born na me nya 16 na onye sister first born no why na e de wo course at be na wo school ba cha na me ko school na wo
na mo jeche ena fofo na de wo wura mu anase na wo hwe social media wo mo mawro mo to ho pono awodo ya wo mo di guso yi na ma wo to asanye man why na introduce you because 14 years why you say kronwi obia ahye because na if I say na ani gie na me penije ma ebua se me fa say ye bia ye mpie enkwa na mfo be ga say ye nkwa hanim se be se me masem de na me mpebe se ye mpie enkwa ankwa gie ani ni se ni de na me pepa ti wona fofo na kan commissioni ma wo va say commissioni na nka se me fa say obekan bet na me mfa me tima ni te akire no ana me ka say won de ma te na me no no tena because na masem kan ye ma won ne time because na ma me mo ma uska ko school kama e ba sha wo ma me mo tua wo school fees kama Bashani e kwa de ntwe school fees. Okay. Wo ma me mu ma waduane di kama. Boso me so wo mense so ma me top pad ma wo de bo kama. Me asemu na the age of 14 en commissioni to me ka convince wo a wo ko bie wa ha mu ma ne te wo nantem srade. Ma me was wanka atibia because na me hu se mi ankasa ana me ye obi a wanka bibia ankyere. No omo muska. Omo no on de minute on de na minute na oboa me no o ma miska na ma me munim ma kan che me ma me mu nti woni ne twempla nyina wo ma me mu ahuda me ma me hu ka se menyim ya hu TK yes kebo akwadua na bom te sai nyame adomo na hoye nyame adome wo ya papa woni ha na ma no wo ma che ai nya sai wo ma nya sai Obe Panino 6 years of year. Panino was saying 6 years. 6 years. Now, what money is around no? What would you first born? He did the same. If I try to make a say, Marcos, first born, he did the same. Marcos, there. Why, Hannah, na dear Sambia Batu Menimo, someone shank Kodano. Oh, fine. Ewo kuma se wo shan kwara no okay we dem mama cho mani nyina yi bia na me won kapa wo shan kwara no me se bia me na me ne tia ge wo nam na ye clear meti won kapa wo anyim wo shan kwara no me ya de na me mami wo shan kwara mi ensa no para de meta no ntiana mete pa na mi bisa so meka usha wo ma che usha wo mo ali mete wonka TK me se kwadi mami yera me show why TK yi mano yi mi we ya no na yenko usha nkoda no I no process intra me se mami yera me show TK wo de wo me so usu ma yenwie ebrenti usha nkoda no ba na ko du nkoda no usha wo mo hello TK usha nkoda no wo ma miensa I don't pretend to make a car. Make up the machine yard and I'm sure what's TK so uni pani kasa uni said you will be see akasa wate maybe so say wo ma miensa no wo sha wo no I said I will say explanation wo dey be e dia wo ya no winim TK winim ade wo kasa ena ma minwie ma kasa nka wo de ma explanation no so enka you are done baby me sasu die mu ma me de wo kan wo de me kan wo ma explanation ati enka wa wie oh da na so ni explanation but the amount so every thing na make am oba no TK oba no wa do now let us know ade wo ba ni yentia wo hwan koda no ma the whole world ente I make sure you graduate me. TK aye bre mesrawo ye de bre na ye adwuma wonu na wo de kasa won sa na kuradiem enti de wo kan mi kuradiem no o de my explanation to you have o say TK me hu won foni ni wa ha let's talk Bema let's talk Uncle Damians madam the American I don't any problem any problem you give my explanation kwari any problem mami ka explanation ka wo de mami an kwari
the many cannot be made. But we are not sure why. Deputy came here in Como. Woman, me and some study woman security. TK, first I bonukla yukulum. Na me say kakla be twam yi. Na because school na mugina je. Abusia video no na ye kohwe eba ye no na chese mame hana na oka nsem egu osa na chese ye fra TK so ofun so no na makoso ebisa ne question no de atoso boko e wo ho no mo try bia so mo ni abrantie ebe kasa wo se bebi ogina ne nye makoso amete wonka wo se wonte menka oboa na abusia ya tena se de ho nkomodwetwe de ebromisro o de comment ebeba anyatem didi aya no like no wa hye so de aka ho de amayen Miss Kavagel. Yes, ye Handa, at the 2 Jaya. And then I'll be careful a monsem who on TK. What should I write about now? So, Mitchell. With the Hannah girl, no? I call her body. I call her bonnet, papa. What's what shall say anyway, tramping at what age? 14. Hey, I didn't born you again. I'm not too sure. Sister 13 or 14. 13 or 14. Like she's still young. Ohia counseling. Ohia obina washishe no na nyama bi wa on ma washe because you see I was 22 or onini years still na dream we ha. Na dream we ha. Na eya ade bi chi ma dream. Ade na ma na yo mukutakuta Bible mu din na ya adwama yo mu desa. Wuchire mu a ma na mukutakuta Bible mu din wo Bible mu. Mary, Hannah, Sarah. Adwama yo mu do. Na kola wase wo penigye. And only the member sem ne won pe. Na member sem woni be matna dem in less than one when he what was say pure say. The re akola no akola boni wo ya akola boni pap ne ho ya ne de dodo ne ho ya ne de ne ho ya ne de we se baba bia ntimi dada na nkasa se o kwa koye ne sa so ne ne ba bet na ne momo no ana ne ho ya ne da o de ne ho kwa na ne busuafo we ne maame we ne papa we oni sisters oni enuanom ade ya po ne bra hye ne nsem ana na at that age what to took any bear mate na ho ye wo de twena no din so eye wo menua mu anka me twa ne su wo mbe me da 15 na sha sesa wo bo wa ha mu menua wadi mechi time or wo JSS no I think all be ko JSS no mi pie bibia mi pie ko no se mi pie ni ye bo me nka ye se menua nso pie akọ ye ka ne say where strawberry someone that common that braka sorry na me wo ho ne ye frɛ me ka che me say me nua ne nam strawberry me si hey na ma fa ka ni medu ahoma che me che ne flede ade che djuma me ma me didi no I am like that me so sa nyama no so nti o pa se na busua na nkasa na omani anko no omani anko no wadi ahen do yes owo babone a utu baby nka but almost so play a role and akola how obey na ade ase afa wo pure 3 22 ho Benin was 6 years ho oh no me blame me be ma no woni se nkola no mo sisu no mo pre no kasa chiro no nti a ye wo mema bi susu mo adwumu oha a mo areas a mo de nse mo wi ma no nkola no mo ba no mo pre no fala jene fo no o ma wi o mo fala na o be ma bi so no mo ni kwate wonye hu se hey wo pre na wo so to na okọ no o be o de level no be ba for mama enu bi na wan ni di aye no e be za TK anu na TK di aye no what the number the smoothness level so na no ode na min cutting TK hu of enti enimu yi efe no ho nye hu wo we ne so nye ofe na ngula enye ofe ngula be zuro nya me o TK hu nye ofe ngula na no ngula be zuro nya
But yeah, sure. TK ahofa no. O se beginning no. TK e ka kire ne se onso akwala no first born no. Eye nko okomheni no. Eno one ne tena ye one ne nyem ye. But okomheni ka se akwala no de enye ne ba. Enti TK hu no so meje no. Enti TK enam so am oja in school. So obehwe girl na ma girl na wonti girl ni nim se oni nyame a eni TK. TK ne betna obi babat TK so obeje na wo kura wi TK hu akwala ni picture krampo no o se akwala we di o seminar nka o de no koma o komsheni girl na kaza no ni TK no mo ya ase girl na kaza no ni TK no mo ya ase na so mo nya ahon fa na duka da ya mo ya ase enti no oh forget it nice sister forget it nice e nice e wo nice ne wo nice we nye nice bia e den we wo ni e boy ni na ya ase enti boy na nkasa so otwebi nti o hu difference no for you know yan komsheni ni dia o na girl na ne boy ne ya ase nti boy na nkasa hu ye no o nwa o hu difference no wa we ne father won pene sa eye djuma edi hana eye djuma hyehyɛ na edi hana eno waso abo TK se o mehwe nkwala nnes wafo na chi akwakọ ene oba fofo akwakọ wo dia ene oja ne ma eye Antonia ma Omaton. Oh no, it's there. It's was all over. Oh, come on, there, Antoine. Antoine, I got Korea. It's not quite. Forget on bonjour for Frodi. On more for What is he talking about? What is he talking about? I mean, she talking about. Sister, baby, I bet me as a TK, I drink some machine kwala. Then my friend, yeah, walk, say, yeah, why? Mammy, make us an wood where dinner passing in the bunny jet, Nini bunny jet. TK near Bema and then Bobra. When you're ready, so a source settled and still chilling when it's him or your street guy. Chilling it as when it's him. And to be being one way, now, no, Mark was no graph and then I'm bunny and shaking idea. Well, bet me the police are quite watching the said, you bet me I inviting about social welfare and I forget any we are such men, we involve this side Yamana, even push them away. Cause one pal, dear fellow, been on one because almost a wild dream we ha. And at the end of the day, we're in mission, we're Johnny also according to another victim. Now the police, radio station, TV station, African or say no, it wouldn't bring him back. And when we didn't call social one when you crump on because on shut the banner crumble. I said nothing I say. Ni mema ko shifo wo kromu asa minimo bia. Be man na wo ye be man no akola ne to wo say kem na be man bu ebu ni ketemu na odwane ye. Ba say be man so asa dey say also hwe nkwala no. You're not getting the analogy. You're not getting where as baby am free baby am ko. Me see ye one mema bi wo hodo ma. Any G no mu da so ye street omo nya o ma dey say they will settle down. And since on your now they so be settled down, who chippy was so be do fala. What do fala na? At the idea doesn't guarantee. Say what's a bear man no ye there. Etna. So what jeja who bear man and fan show him say no your order. Oh you be no what the action half or they want to send the pressure so. It is also what you more hana man no kwano they want to send the pressure so. And no castle or Badu na no aboda wo boda na no chese wo pe wo be wa no wunti no. Na that will guarantee our a guarantee our no. I want just say a visa say the kwa our mu. Obema bi wo man adwumo ha. Onu ni mission say wo do be no dey ahwede how far. Onye ready so be settle down. Onye ready so be hwemma. One ntete na ndu one cycle no to that level. It's no ba wo ho no ma wo si so abrepubu wa pre. Totoniya majie. Wo carry yourself well. Work. Know your level. Now when you say fala bia ba no aboda, e bia ba no aboda. Ye wo so mo nam street a. Oni ne say fala obedi fala. No di fala so ani so nkyere se woni na wu ni nti no. E wo so be hweba. Obetimi di na ko esoro. I mean wo chu mu ne bet ne be ye pe a. On hwe nkwala no. Na make sure say I know someone a. O be pe oba no wo di adwen kese ne baaye. No di be wi ni oba no. No oba no so woni kakra water frame kakra. Onye oba ni wie ye one ne wu ya kola ne to wo say kim no bu ni ketem. No kasa kwa ne ko 4 to 5 years. No pen 4 to 5 years. No pen no asani 50 Ghana. Oko hunu wen. O hunu mpo.
Who bear man impona aka say ukwa report no ne ya be che no. No. Dey bia one na ma che na one na nti wo ho no ma carry yourself well. Enye odoni die. Odoni se bear ma etutu wo hu se wo pe no person wo ne wotena. No akwo abusuafo no wo ye bibi. And I obey introduce say bibi ko ni a wonim say if you walk to this person oh nipa we die obedi menim ka be kan asem bia ye den. Ama me. Ba ma ba pre ba bode na wudi hu he loves me odo me di odi me and a day di odi me say into odo me share odo te se ne hot so a mema way of thinking no e different from here man no into so wunya be ma na otutu kwotena no so na won ne tena wo odi ma wa adwen ne so wa grab no wonya no na woya na adwen so obe show no crash powers a wo e betitie si wa dream no wakum obe bi say eh enti me pa na brand o de me na brand timi di me obe wa hwe kwa ujimi kasa de obe ko say sweetheart first no de obe bi sem bia me yema hwa no pa me de ma ewia me de ma enumre me de ma hwe de ma moni na ho ara wadi ha na fara sorry why did you try and say amepa that's it Michia Adepa nyina say abrene na omunya adade hwe the American say akola no akola bone na mebisa say efie ben mu no free aya ukobokro no ana obi e bibi ade baako ebisa akola e ofifie ben efie ben mu no free ogu menga se wogu ni maame ani mu asa ne maame no de otete akola na ntete ne ye ebia na enye ne maame na tete no but me no ne ameka nche ne se hwan na tete se so konomawe akola 14 years na wohu sebe said ye mene bula katu are kaka pio na si wutwem ana e de ne hawo 14 years e de na woje ye de wakoshe school mpo de nya sometimes I am medwin kola aba ho medwin ho amenti ase o nyame aye wadom wo school wo de wanya bia enyam fort ana oni ni suade hunu bia wo netwem mimi hu akola asa na wo penem kote a me ko maame ho na me bisa ntie e ba ne sen because yen yantete yesa o yempo menia wo de wanya na yekan wo mi se akola no anye ni ye but I say the blame ni nyina ma akola no mimi de ba ma ni otete akola no why na tete no efie be mu no free because wawo first ma manager no senkasa first no ma ne kan ani anka second one ama na third one asam beto so why na ma me kan be so no ma aka kwala na ni ama nka second one number okay come sure eba na two fathers unhu ne ne dia nti ye se TK was TK ese so woje TK babush ese so oje akola no ho na wo maame ne de na ese wo ye wakofo aba eturo bo ha wofo mu sorry o na akola no wo dachi me de bia me ka se akola no ya wo dachi no start ya den eturo bo ha abo aboso sa abada ye no tokene kakra na giro ho se so akola ni sa brokura brono bono mani hu se de o ye na nye because dey na akola 13 14 na wo mene kote ko suku a wo se dabi de abe choose udi school exchange kote nti wo di blame ne mani pot tete yes because Marcos bisa abofra ne say oko school no na bibi hia na on kan kire na wofo o se na wofo ye bibia e de man nti ela bema ne so ano ne no ete no eye okomsheni no wan kan kire ni parents okay so what you say na even nin say we get see a chi omumienu boys ne mienu because at the age of 14 osa nti I think say Ghana 18 right 14 and na wo 14 nya akoko pa and omoji akola no na say one mama na say akola no because e ba ye na wotimi ma posifo ba mu me bai wo 13 wo so and wakofa ba ma then na say wo ye wo na say wo gina pentema wo ba no but when nyina
na wo hwe no na wo je no o se wan hwe no wo de amehwe no because akola ne ka se mo se maame ne se wa hwe kura wo no abeyire no ho ahwe eni ni sister enti enye hwe enti se enye hwe first one e kan anya nko fa second one nko fa third eno na mpesa won te ase tete nkola ne yi na dachi bi no nti dachi ya de train e ko bobra 14 years what will 3 then you obedu 22 years no what 3 and about 3 so oh first one ewie no second one ne buy no offer TK e ka kire ni say TK ebiem asan bo and o say oh enya hwe meje eyemia media won say waka bibia to akwala ni trim and first one what's the one wajimi crampo na o ka so beji nyinsen wa bra o komsheni ka say oh no enya ne dia no TK so obeji nyinsen no crampo no o man tin nka kosi se ode pampers half e ba ye no but also don't sorry omo abusuafo ni nyina me akola ne abusuafo ni nyina omo ni anisuade hu bi o moteru na TK wonim se abofra no ebeduru ba bi na be we ya unga se enye wo moja na se wo jimi ho na wo wro ho se wo de ma no he fama na wia fama na nwumere wo be make sure so no so de ne cotton be bo twanim ne wodi ne left and right 2 feet to kokko ni nyina frem because wajimi yes jimi edi jimi akola na dokro no yes unyimi yanka onya sa eh hwe ma enye izo awufo na me omo na de blame ni nyina be ma wo di enti na wasan kofa wo de fine okofa de first food second food third we are third food fourth we jimi for pa yes omo jimi omo nyina jimi na we ha de ba yenya de ye na e ko ga che TK omra TK kra wa ya de TK won ko se mo ga che o we ja won kro de amom atufo bo na wa wo so be ma we ya be ma we sebe we nipa de but we abrabo papa ben we o ko bo wi ya na you de ye ka no de abesi wo so aren ema ko si se na akala oto so miensa no krampo awo kan no ema ye gi ni awo wo fie efom cement so ye gi na awo wajimi because first aba second one ko jese kwatere kwaso obeboa wa me ni tiedin no TK first one went me o na Jimmy wo san koda ho tell wo de wo su Jimmy de adi ado enemre odo ni edi ho send no mu di ado no na when mami can so of fi won can so of fi won bako say na TK no anya de tisi because oba na Jimmy ono na wo Jimmy no ho no wa ma sa chance no hwa da bia me ka say akola so we your first mistake but more than so be correct no yenyina nobody is perfect in life yenyina lam from so wo bia ho but say na wo mreyo me ba say na wo sorry free wo free mu na wa ho abo na wa san koye biem wo free na ho aden enti maame no sa wo hwe me a maame de ne maame ne maame no akola wan hwe ya omo me no ba o me bobra na wa behwe wo bra wo ho ahwe no ayi 22 3 si nkwala miensa no krampo ni sister e na hwe nkwala no ni sister na hwe nkwala no nti onu so kotonton anka sika kakra obenya na da ni sister enya bia fama mofra na nko school no no so de ama eye nkwala no wo yes for now se me ba ni abayo we ya me ja ne kakra na mama na bre yes se bia nkwala na so de oha beba so na wa ko fa no oha no de aba na ho de da oha no wo ma ne ho how de da we Agyapong ye boni deliverance na se how bi na how na ye ntum free mu sa adwaman honhom na sisi ye tu free ni body mu enti sa abayo we wo mmobra wo be wo pio sa na nyame aba bibi papa bi free mu ma 22 3 aden disi yefo boy ne ko wajo anase yenye ne den a sisi open mo pese Ghana fo eka bi eboa no se TK mehwe mofra no kwala tere na nye easy na TK hwe ne dress a wode begina ho babush
When who dress on the bedroom? Akata for killers. One city chrono will be hand to mouth. Peke so ya peke Woni ni bottom. And come shall never. Every son and any down say. Na ne bia na What was about me at me for? Shall I make a job? Bema di ojimi woman oba fofulafo. Bema bia pe de efo. Enso asamba e na ewudue. But we who say asam ne ba baako anya hwehwe anko. Ene samba mienu. Ne nkeba mienu na kama amene di ne nan si fom a. Enka third one we ema. Na wakọ wumpo wo fom. Eni wu. Eni yes akola no minim ne wo 7 akoso ne nantem ho. Nko a wo geden. Na wakọ na akrokro. Miss Kabagio, Titi, TK o say TK, nebedia ni TK. Also obehwe mofra no na eto otwa. Eni duabo assist abo nyina, also odane sa duabo no. Bema no wo bi de. So oni oba fufra ko, since oni oba fufra ko wo ne de oba no so wani da so bi say bema na ye den o sika na de hwe oba fufra. Adepa. You can force a horse to go to the river side, but you can't force it to drink. Fasha wuti mobi biara wo hafa yesua de. Edi e guarantee odo. Edi e nkyere se be man wo jeja ahoma na. Edo kyere se obetina ho forever and ever. Fasha wuti mu se wo bie wa ha mu de man no wo di wa. Eyemu satisfaction. Yeah. We will feel feelings or no so funny feelings. The outcome na be feel maba no se papa ba hallelujah. Se bonye ba pimko wanim. Wo konyema fa she otiri mu se wo hwa akora da fine wan hwa na wo be ye adwuma na ade ahwa wo ba. Enti se wo ka se wo se wo hwa ne ba na se ni se wo hwa ne ba no. Wo ni bi wo nye. Wo force na dwane no be dwane. Eyem paye na abebo se nyankopon sesa no na how a wo hia na na oye ne niema fa no obesesa na how nya opese wo ye no wo ye na wo di wo yem beto form ye kan se wo be ya akonche no wo be bom paye na wo di spiritual niema bi begugu akwam de bia I always say this akola we siso a wo fefe wan fa nyame ndi wonim kan wo di wo twa na di wonim kan na wo di wo twa di wonim kan so nyankopon be ma watem kan wo widie mu na nkola de nka wo si so a ene ye kan say Sunday school ko no akosua Bible from Genesis ekosi na wo de wo si TK na num edikosi na yase na obesua de a ene ni 3 na wa wu no enti wo si so a to bo ase ya mpre wo Miss Cover girl no so ne boy nama empre Miss Cover girl ne level na wa duru no onu po wonya broken heart na wo opio to ase wo si na de san ahoma so a enye green a eye black as a cream color na ne na opio to ase wo a wonim wase hokoro wo a wonim mpose bia wanse na wo a e wo se me to aduro we na me de ye me hu ye wonim na tike susu sore a e bro ene nsare o sa so ye fambo wo hia ntete no wo hia nyame togome anzu ye de Togo mate. Wanti Togo me ala. Oso Togo me na de bra the second born no. So what ase Togo me. No, what Togo me abra wo mpe. Sa akola go ya akola ba ne papa. Otimi usa tudin Togo. Aboa na ka onkota ya ka me say. You can me. Nka onkota you can me and US me. Togo for we entire. Yes, I some can US me. Togo for no more be can say entire factory mu twa entire wo ho no. Munja isa na Togo me. I think say dey we say clear. Nienti aya nema etai efa Togo no. Say Togo ho no border na aya beauty ni e free. Yes, it's before obi a free China ni ade na efa ho more. Nigeria. Togo and a tie Sanya man. Now I'm grace of entire. Yes, I no cry your level. Try your Togo near my be wa. Ubeti mi ato. Adere ubeti mi ato no. Ebia be 500. Togo atade o. So the young forget Hana ni Togo me no. Oya akola boni wo si so abra ho ase. Wo bra mo ho ase.
ena udi na bema no eyo so hye bema no ujeja homa no odi wa wo domio anopadi odi me ewia sister ebetitisi wa kumem no wa adwo ona sa ate ma wodi na ho obi na awo 3 no woni so beti say ten edie eyo say edie ya de grab bema wo ho nyame ambem no one man nyame sema ndi kan wo relationship ni mu brana be bisa na be hwa me skaba ga me tinta abude mu hwa how me boy BC treat me na yo say me no ye the same level sister nyame be ma watinka wo widie mu ma wo de enze pe na ntu utwa ni mu na jejem na jaga wo be chrew na sa 3 days ajaga wo level so fa jo pens o share ya me see dey just say adani to say nwa ayesa yi na sabranwa togome ena brem togome ena eye tk eto edebre eye nkwala abusia o hwe video now like now comment now wo share so e de kan ko YouTube a no subscribe to your YouTube channel no eye Adepa TV na make out say tap send eye juma ko bi o mo say oh Europe oh can say obefo phone no akwaye Google Play Store and also say App Store no download you omo app no tap send o download you baby so promo code no about Adepa TV e de ahye obo Adepa TV e hye ho wi a o first transaction no e ade e be cho €5 and na say $10 into koso a na use app no for download for send isika for free Europe and after Canada ni US na fabra Ghana wabra yente wo hwe ye kra na sanso acho bonus e de aka ho e wo hono mo video bi circulate on social media eso Aishamodi na obia twen say Aisha baba bekasa e de afa TT nsensem obekan say Aishamodi e ma no 600 Ghana cedis na Aishamodi so enu aye betena ha kan bi GH mouthpiece because Aishamodi e ma no 5000 cedis Aishamodi na nkasa aba bekasa wa bra na onisa meke media etwetwen enkomo e wo ho mepese ye beti anu aba na afi so entertainment pandit awo Peace FM anaso say Nit FM e de ne de aba beto abonten so wo say Titi ni first son no say ye kan obi a chese ontimi enhwe busua na chese sa brantie no o kan ho ye pastor say ne papa ni sika ne bae no no ni obi a o se nkotimi gi sika no no de etoto ho anaso de toto niema ye eni kwan say obetna anase ne papa babonten ebe keka ne okeka ye na busua ye hwe video no emra sisi a ye ntie ni Aishamodi na afenso eye abrantie ne dia ono so ede to so ewo ho no mo emra sisi a if you are there now, would be about to 3,000 Ghana. They are built 600 Ghana. Hospital there. Go check my stuff. Tibano or you lazy or you most useless son I've ever seen. You know why? No, you know why? Ola, you know why? See, listen, I'm a firstborn. And firstborn say you have a greater responsibilities in life. If you're a firstborn now, agree and that will dream you home, the family become useless. If you're a firstborn and you're not active, the family become useless. It is as firstborn as you are. School, activate the wisdom in you, activate the knowledge in our family. For you to be able to teach your dad, even though they are who are ahead of me. But let me disperse this well. Now, ever income because me were it's about this me new old man. They have to also benefit from the money. But as useless as you are, you couldn't even advise your dad. What if you listen. As I told you that, take advantage of your dad want to bond again. You see, it is something that you ought to work on his emotions. Work on him. Already, he has offended you guys by neglecting you. And he has accepted the fact that, okay, I want to bond with my children again. Take advantage of that and work on your dad's emotions. Now, first, it will help the family. But you don't look at your dad, sir, or this kind of and Nama can see any can say, then you two, then you come and sit down and enjoy the food. You are useless. No. I'm telling you, the boy is useless. Let's not blame the father alone. The firstborn is useless. Yeah, because you can.
nti ade na wo be Nana Kwame Jan ene yete se okasa ewo Neat FM no ne dia ode to abonten eno no abusua wonso de comment ebeba we enya atem didie Aishamodi so ede ne die atoso wo ho no mo kama ede amaye wa kire nsem no mu ye pa se ono die ode 5000 Ghana cedis ena de ma papa wonim de ntia papa we aba bonten ebeka se o man no 600 Ghana cedis na meka o se wo JQ Travel and Hotels ewo ho no mo enti se ope eye wakontu mu pepes na ebe ye bibia ede ama wo no watimi etu kwan de ebe ye ni nyina ede ama wo kama ewo ho so watu kwan so akopiem wo amanone anase wo fri amanone no aba Ghana ha no na ope hotel papa bi na ode uti ato no na mekanfo JQ Travel and Hotels and ede amount bo modian na oni omo entwetwe nkomo na omunya nya hotel papa bi na fa uti eto omo wo eye enkran ha adabraka from 0560517979 0560517979 Miss Kavagel yetie Aishamodi ni okan ye ni etie ye na Kwame Jan so ni okan ya yemfa eye Aishamodi die ya wabe confirm say wo the 5000 e kwa no GH mouthpiece de buy say 5000 on one kasa na de share envelope e de ma GH mouthpiece na GH mouthpiece so de koye papa ibe ka say 600 cedis Aishamodi so say 5000 drama ka Messi subi Messi aso GH mouthpiece no okoye no discount call say Aishamodi say papa never real say was na Aishamodi no kra wo nim no enti no US that is onim no do one ne kasa wo fon so na kasa wo fon ba yem bisa say ababa wa de sika ne call ye no obo Aisha ni dia na o stress on it ye won ko fo bi won mo ye hwehwe ani mu pa ye se wo so ba akwala wo na mu na dwo ba waso de edwo okoye no aso obodi no obodi mpo a how can say how much did she stress on Aisha's name e be okoye out of excitement oh Aisha na say emfa we mbro papa onim Aisha waka say Aisha no mpo no onim no so we say on this guy here there on the kasa on phone it's one stress on e be okan Aisha na do say e be Aisha fufu yeah ma yen kan asem in as much as papa asem na ba na yen na ye body chicas for a professional beggar. Let's be realistic here. Sure. Papa ni se no oni Aisha. Aisha ni nye obi a wo ye recognize that time na papa no be hunu. That time na papa ni ye papa no. Na sa Aisha no onyam pie ye. Into onim no. Ana na asama beto ho na nkofo ma ni ska. Nkofo ma ni ska no. Wase o de 500 na e ba ye. 500 no yem bisa papa ne say 500 na wo ka no wunya ne sen ye de sanu through momo ana o de small bi na de brew enya papa ne ka so o de small bi na de brew dia na ndie arefie so papa ne timi kire mu say aso Aisha na me ne kasa what discard small bi na de brew na ampa we GH de koye but I refuse be sika ni ba be brains no I escape I ludi ni kakra mama ye nhwe honi yi me hwe one eye samike we video na anase metie audio na me hwe comment bi obi eka se ebi krampa yen kan asem ni ye se nipa odi sika no koye no yen ka se o mate so de but ebia bibisa etimisi nti ni papa ni hu ye no e na odi betu dwa enu so yenka wate so ana want so me de ne say wo soma akwala wo namu na dwo commenta no podi yemfa na asem nto nche wo soma akwala wo namu dwo ba wa sum enjo na me ka say ebia wo soma ne de ne koye no one stress on the name ebi mu ye hwehwe na be was oh papa ene eje odi kwaje fans odi kotu no ho eyo Aisha si emfa mo ebe waka ne ba akopɛ en ebi oni nkrofo na kwai o papa sika ni nie ebi GH ma adi ne nsa papa ni nim no oni so ebi onim no onim mpo no abeti ni din sa GH ma peace da be no be GH ma peace what you say etu onim no nti ebi wo kwa wan ko stress oh ebi Aisha na oni ne kasa papa sika no ni dia wo ebi sika no so kwempo ma indicate di ewo ho I still stand to be corrected adwencha na make sure ebi envelope no so kwa man from Aisha Modi ukwaya na akoka ne ba akubi na ade koje fans
abegyina we na papa no na obekọ hell no obekọ hell bechirem oye pani arefie wo ho no wutimi nkasa wo krampo wure mfie ade arefie wo ho munsusu ma yenka ne ya munsa interview papa ni bi na munbisa ne se aso Aisha 500 Ghana no de bre no o de bre no kwan be so o de suma obi onkrofo no mo ye dodo ahen omo de niam kan ho nya niampa sika ne koye na koya nipa na o de koye no anya wose ye kwari no papa na se nya abo na chi awie mama ye wa beka wa bo Aisha wose Aisha de o kan Aisha wose Aisha na de suma zola na afa nkofo bi ka ho ene beverages no mo de baaye papa na ka na waka wo okọ we se peace fm o se meet fm nro ya okoka ye wo ho no mo se Aisha and the suma zola and okọ samike media no so zola so ambo GH man PCD so me say that question is say Aisha this kind ba enkrofo ahen no mo de baaye why not say GH man finish on one or this kind no every no come man on bisa man no mama yenjai say di nanimu tutu from yaka bi eye yaka kakra eye ye di nanimu tutu edu bebi a eye amoma yenye ye ka ne say ye analyze ade a ye nhwa ha what I say baakofo wutie baakofo anum asema sometimes you ubeka de any say woka papa no de nya aka say a professional beggar or ye typical gunman yaka de ye beka what I say ebia ne nkrabia no from enhyeremu to enumguase ono na want to ne nyama ye yaka ye nsa megina nsa mebonya chi bebre biem because ye wo agya ne mu wo fie ye mpese obidi ye gya enima na ye nan bi enimu be ye fom enti yaka ne ye be home so kakra na emom no I say ko bisa wa kwada no Aisha GH map say aso woni sika ne call ye no wo stress on it say eye me and I'm this kind of mawana. Or can we a interview papa na mumbisa papa ni se papa. Sikano wa mo de buy no wonna ebedi wunsem. Na ebedi wunsem so wo boss so. Ana ekodi obi fufuro nsem. For you know be obi kwa gina ho na waji skano. Oje na what need the film. Enti mama ye njai. You are Ghanaian. You know what we Ghanaians we are capable of. Ebi kwa obi na gina nche na waji skano kwa pa na ebi odi skano ko to dem po na ebi obi ataso. Obi a smart na teso agene de ko so mat se skeba so obi obe ni bia ko so won afa you know obe wi akakra enti bo maye nsusu mo papa no echi yes ramo Matiase nana kwa mi jan so dia o de to nana kwa mi jan one nana kwa mi binim no oye entertainment pundit ewo eye nitefem chile bu ko so kana nana kwa mi nim no nana kwa mi jan ono and ode abeto so say the first son no TT first son no on de me was say useless yes also you're useless ono ne dia obeka ye eno no say eye papa ne ba ne ye useless say sika ne ba ye no owo enuanom enketo omudi eye first born nachi enti say sika ne ba ye no so mbatoto niema ye ono na ye first born so I was say otimi esa ni so sika ne mu no ode toto niema ye e wo fie since obeto enam bebre na ne papa ye ne papa abetina ho no awe na mo no we ne asema oka e wo ho Adepa me stress on it here see man no onim oso ye fa ne say nana kwa mejan or say me day born onim what people are going through in their homes me see titi dia ba ya bonechi mama ya relax kakra onim what people are going through in their homes Shodi, so wunye family member bi na wan hwewa wunye ja bi na wan hwewa oja okasa won kasa nkyere ne papa ni ese ja bia na otie kasa parents bi wo on ma wo kasa kyere mo muntio minimum bi maka yesa na da bia na ba wo akola ye kasa wuntie she jesa kasa na wo kasa no na wonim ha won krofo twifo mo bo e wo fie the first one your platform imagine be bese wa no now for you to even call him useless let me tell you so we your first born and guarantee say we na be ma ebusuanya peja kunye nyame
obi wo ho no obetima wo ne ba first born no mpagya pa wo se de o chat wo no no wa be pagya wo po na be ye busua ni ti wo nim kasa o dialogue sasa pe baby na kote e ma me metu mani ensiw so be ma kasa boom 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 wo ni ntete wo adwuma ni mu ama ye nkyere wo e die na ono na ke wo se o yese na wo se na wo ye first born na wo ye first born na ukwapo ukasa ukwapo uje ukasa no de bibia kire se wo jimi mpo chan ye kan say titi ne first born no wo de wo so useless there na dabi you are saying he is calling somebody's son useless ya de we be your the first son papa sama beto no what has it got to do with ne ba no ya betina aka de wose ye kafa papa no but what can some na and can ya cause who the first born mpo go through. Don't talk as if you know the guy. Don't talk as if you know the guy. If you don't have anything nice, just shut up. I can't remember me no one friend girl be no one friend me one girl on the friend me Anita so some madam fu friend me say me kwaji me papa free baby a what say or friend me catch na me say you don't even know what down for now what friend no all go through and the yawo ba we say na ye guarantee e your shese e was a chinchine twa wo sha wabusuafo enti wo nya bia ma wabusuafo a na te say it is a wo de waka echi wo de kan say abrabo no wo nka ho bi esno bia ni destiny na me ye wadom na okoto abusuafo wo nya nja bi no wo shawa abrabo na koto tema o na wo nya nja bi ama wanso so mu kakra wo ni ma wa wo betwia fa obo na wo kasa wo useless no pedere wo sikasa no kwa wo wagimi wo first born na wo ye na ye wo se utimi kasa kire wo papa na wo papa tie wo na wo na so no na wo se wo nya akonya kakra bi na kasa kire wo papa no oye no tie no nkire se bibie ni asore na kotu papa fo ye ka se di waja ni wo na ni no nte na be ma nice ma abegina ba bese wo sente to 210 abegina throw be useless simply because when you akonya. Be careful. Now people are suffering in their homes. People are going through issues. Deal with TT and leave firstborn alone. Now when your firstborn, I know stress. I was someone now be share bushia. Now middle bonds, last bonds no. Sometimes I'm coupon quite to me the form also. She nyansa. Shorty. Yes, dear. Na kwa mi jan dia okan no. E den abeka fa eno ho. Ye branding tie nya no. Ate. The American was some more kind no a febino no kware febino so menena enya adwene nti America san say as so o papa anhwewa enye easy o say be ma pa kentinka that time ye hwetia na ne nsem wo bi na wo ye sikani metimi aka say yes no wo ska that time yeah no wo ska pa nanso wentimi anhwe ne mma no na no just say boy in fault me pesa men clear ni issue no answer wentimi entia bia guy no titi ma no zaw bi wo mutrim enye easy because me te hey honestly me mama wanhwe me papa wanhwe me enso anu nkyere se mama nhwe wo mo me hwe wo me hwe me papa odo yo hene de enso me hwe no me kɔ nko ade a ne kakra wa bi emmo no me ma mpo de wacha 1 month ne na ma ya no afra eno kyere wa ena me hwe anyway ena ne we di kra ne de eye me responsibility se me ye de me hwe ana na me nka sa wanhwe me nti me nye but eye zaw up to now no me was zaw da so wo mi mu eno de eye ade wo ho enti enyo bia na de be che tie e wo mu so de ache nkola ne de ache but unnim yo mu go through that's a nkola ne for that's the first place because me ko mu no ma enye easy nipa wo tu me fo ma me de che me ma me ne me papa Kelvin me hu me ma me ana mboafu because me kai bra me bra ye ne me nuanom gimi agimi wo ma me nsam na fe ono ati me di tumi fo anu wa bisa wonye sure say nka wotena wo ma me nchen nka wonso wagimi te se nkola ya me nka so ma gimi bata ye be na me bu wo because me akwa me ka che me nuanom ye o ma gimi ma me na tete wo but as gimi ene aho kire kakra wo enti yes me deserve say esa me ka enti o de sa ne ma ne e kira no say
Enti eyesa want na wo maame nchen because utina wo maame nchen tina wo papa nchen na ebi ohwewa enka bia wo kra na utirimu ba ba ye odamenye so se shodi ya ye bubo nka wo benya enti eyeza obi ena ebi e won kola ni mu enti papa no na sese abere nyina no obeso Karen ama ne ma no ni ameye na momfa ncheme di ameye na momfa ncheme ebia bibi hwe be ma wo ho be ma nya sika na nyame anka no mo a dwa bia wo bo no dwa be ma ne be bo no nkola no kra wo gira nani so a wo hu ni sa tentenhuro bi ne gira nani so enti se be ma no nkola no so de ja obi yesa me metena ha meblemu no emeka se nkola na jime eye useless no because makomu bi me papa anhwa me minim ha watie me maame anhwa me minim ha watie ejeja sometimes you to me go say hey enti me maame wo wu ana I was thinking say my mother was maame on tiase my mother was no more till later maame bi na chira me so no maame tiase me say what enti me maame tiase na me brace yi me maame tiase na me brace yi enti wonim talkers of obia oya public figure ti when you see campaign enti na one shana no eja we beba omo no ebia na wakọ several times obako no me oba bi cheese panele o say woni nyadwen ahone dia wankasa ye ba bia me kasa okasa ye firstborn ye wo a eya samonko se nyame eni wani ma nya firstborn for nyina na di but me to ho me ye firstborn me ma me side me na me ye firstborn ba me papa side me ye lastborn die na sesa wo ye wo firstborn na menia responsibility ni de me am side me am fa ne am fa mu anya easy we de kon wam de odi machi anya easy owan wo na juma papa bi nso still bibi akọ wo na aye pani bibi sifia wo na aye pani ye nyina ni hwe sai na wo bo obra ibisa wo ebia na wo firstborn o pese wa bra bo nso ye sai na wo bo obra ewo mu se wakasa de but ne kasa anya me de se wo firstborn useless I know they mean to me enfo so wo but that say we see asem nya kwan na mobile na me ka say Royal Hallmark magazine second edition no e ba hihye so bo modia na fa agimu e wo ho no mo the first edition no e koso e wo eye Kumasi Krofrom Abontin so ye last year and the second one we so enyu hu free bo modia na fa wo agimu e wo ho mame ofusua adu amam akwa ho fe ono ni oba peni a odi se dwumadie we enim nti bo modia na woni mame entwetwe nkomo na second edition fa wo agimu wo be pie mu asie so benya akonya no abo wo dwato onde hu de ro kama e wo asie wa brand de wo hwe ye free afeso magazines no awo Abontin so bomodia na wonsa enka bi ewo ho t-shirt ahodo na so ewo Abontin ti bomodia na prepare for Royal Hallmark magazine second edition no say this year ya the best so ewo ho no nti bomodia na oni penfo so entwetwe enkomo kama ewo ho no for GQ Sounds said weekend the open quality sound system ebomi padia but one dia na hwehwe omatwa kwan ewo ho no mo enkran ha obehu mo ewa dabraka from 056051 7979 056051 now ni penifo entwetwe enkomo ewo ho GQ Sounds almost say wo ye wedding wo ye funeral wo ye graduation be hia quality sound system dia na ye omo a na wo so wo hwehwe mo ye ba so a DJs no ye 2 na ye ba bebo anwom no e dia ma kama ewo ho aha na ye de enkomo twetwe ni nyina e de ebesie fra me miss ama Adepa makram